sampai sana saunaku langsung melawan hijau naik jenazah demono langsung berendaya sama nasko pano takwa no pemajakwane no pemajakwane naik jenazah dasmayo tagati pomesiki Malaika takatifu Mose na imara nito Monsa bela somo kunyasayo to amina. Mungu mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Tuombe. Ee Mungu, wewe ulipomuumba mwanadamu ulitaka uwepo umoja kati ya mume na mke. Waunganishe hawa watumishi wako Obadia na Dorcas kwa kiungo kimoja cha upendo, ambao wataunganishwa na agano la ndoa. Wawe umewapa kupendana, wawe pia kuwa mashahidi wa mapendano hayo. Kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutana nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo 2:18 hadi 24. Somo. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atamhitaji. Kila kiumbe hai
jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu ulioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanadamu. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hilo ndilo somo.
Ogasoma wa kabiri kwarusiwa serikugaria gitara ya pete isato ecakereyemo kuika 12 ekerenga abakungu n'abasaja ogasoma nabo igo inwa abakungu moibera abasaja baino erindone abandi bararoro abategende tiringana banguswe asorogendo rw'abakungu babo batatebiringana kubakorora orogendo rwaino oruya rore nokuinuka ogwetabera kwaino tikoba ogwaisiko ase okomina chitukia na kubeka ebigera by'ekitaafu gose tianga chinterere kurende kobo ogwenkoro y'omuntu oime otari kororekana ogwetabera okugo tari gosareka ase omoika bw'obwororo na obukanyeku oko nako kore kw'erigo ririnene ase obosi bwa Nyasaye nakio oko nako kwari ogwetabera kw'abakungu abachenu ba kare abamosemeretie Nyasaye abo baigwerete abasacha babo buna Sara igwerete Ibrahimu akamuruka omonene na inwe bono mwabeire abana baye kumurakora amaya gose timokwoboigwa ase kogoswa konde gwonsi nabo igo na inwe abasacha momene n'abakungu baino ase chisemi moe abakungu ogosika buna oyo otari n'ekinguru ekiagera nigomore abanyamwando amo aso okoinora obuya okorenta obogima ebyogosaba kwaino tibotangwa cyane kase eng'encho y'oboronge ingana ly'omwene mobe n'omwoyo oyomo mobokoreranie mwanchane buna abamino mororera n'amabere mobe n'omwoyo gw'obukanyeku timwakanana amabasa amabe gose okuramba ase okuramba korende ribaga lyayo mobe mobosesenia ekiagera ayo naro mwarangereriwe ng'amonyore omwando gw'ogoseseniwa nakinigo erikire oyo origetie wanje obogima na korora amatuka amaya tigatange oromeme rwaye tigokwana amabi n'ebikoba byaye tibikwana obugainereria tigatiga amabe akora amaya arigio oborembe na kuyotunyana mono nakiamaiso omonene nigarigerereria amanyene oboronge na amataye nigakoigwa ogosaba kwabo kurenda obosio bw'omonene nigo bore igoro ase abo bagokora amabe ingana ria Nyasaye tuterere twensi asoga korie bana Yohana 10:5.
Yesu alisema, Baba Mtakatifu, si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lako, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Evanjili ya Yohana. Kristo Wakristo wena wakenya saya nombia singa kichonzi twaumira nekaiga eratara 26 asengejo Opedia na Doris vaiyolile kumonora Kristo na bobo kimobia na bobo menobia na joko bali asese bakire chinga namba 2 tomera nega kwenyewa asegetabu kia topi ya karo mumura agatuma kwa na media korana mali aise asa korte investment lakini kila ikoro akanawala ina kwa yale kurukulia akanawala ina kwa yale kuruku saha lafa ikamutanganete wali yali saha akamatelimu ya Ethiopia sibokoro wa sense to inana wotia siso otabuwa tiyo mokoni ekiagera saha oyo mwako mwerelete sana mapatele dukeke elinde omoneno motia karosia omoyeka ekere nda maete kutamira karosia omoyeka asomo murone wense okire kuwa isara abo murukio ye nigare ngirokwa ya kwandike lakini akanda omoyeborega agateritobies abantu bakireka abamura batanu babere tuaba kusaidia shere lakini kama kwenda na kuswaki nyumba baba kile so be aware bila kumweka alert kwamba amanara kolekana kolete na hoteli era ayuka akenda kulembe na kumwambia kile because ya mtu mmoja na kwenda ndio tena wakale kile kwa lakini lafa ya kumtelia ntekemo Ethiopia kora nenda sio wale kora motara kora kende kionsi mobile kile Mole kama kote sema kwa kitu kenge mosana to biasi akaibwea eke baise olia bwenya lokara osio mwega abaye nyomba bagende korara ingino roseti lakini kiromake ndo to biasi akamate ayesana yato abage ndo kenge sawa akatemesai gente kemo kwa munga oligata ya sene tiyo na kakole na sene tiyesiko Iwane, asenge tuleke yeso kuna itumu wanyabantu togenda likurolegia ngwa wanyabantu ekera nasana kwenda wanyabantu libaga liyo kwa amageta nandi mundu taberebye yeta igone nandi ro konyerega tigo ya kwa kugenda egatiane ne tabu moruke kolelo kwa muswati bien tawa muswati tawa moruke au muswati that means una bono amani ndani nale abili geteke ekemo mumro na kweli
na kwene bagasusiniwa abagore muri bakaboka ekera inamete abagore bakaboka n'imikeke bakaboka bono abale maiga nigo tukubate elinali tulitana nibate asomo chumebya ase nyumba ya Nyasaye obedia ko sawale kabadauna na kila somo kwa Nyasaye na sengeto kwa ngire Doris abe musubatuto aba omokoni asomo imama babelekeke kolende chingoro cha mwana wangu nikingeti nalitike kule chingeti tena nikingeti chingoro cha mwana wangu nechingia chisa chile chile chingi chingoro cha kulamba na roho ndio bakana haya tena kwa na mambo kwa sababu ebi kama vile cha kama kwa kile Quando pode ser feito quando na roupa eu quero mandar vai ter que a soma o de sacramento ya matrimônio ainda sai tata watu wengi wamekuwa sensei ni watu watira samo kao unekesikiao una abana bao una baibuli una basani una yamate tukubeka chisara chetu kuchasole tugusabira kubadia na Doris una banjira kwa basi ngoro chiao wano runyamwetu na siri sakramenti ya matrimoni obaye kwa moyo mtakatifu obaye amatukosi iyo banjira kwa wasole obere iyo toko basamera una onde kwensi oraise kutwana omoyo yutayo muya wetera onabali sakramenti liga nero moyo konjoke unalamo muya akonore anda kutugia amatukozi bali bako basamera yaramba yako mrengo mtakatifu kijonsi obalende nando bagetere wabigoro wakiwao elindo yako hakurokane amatukozi hayo moyo mtakatifu Auna te aku nani waktu kerasnya mereka une familia ikine gente que tamane ndo wata basani ndo wate amate ni waktu no mogoko nalitikeriga to watranire amono pedia
na Doris wakila Nyasaye buyamo buyamono ase bali bakote chinyangi asekelesya mukyamoko igo